Ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu ethi ebuhleni bamaNazaretha. Konke isabatha lasemini sephathelwa umfundisi uMvubu wasegospel inkosi Mbusisa. Mayinkethe inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu. Amen. Ngiyabingelela esihlalweni esikhulu sasezulwini. Ngibingelele amakhosi. Ngibingelele obaba befundisi. Bingelele abavangeli, abashumayeli, abakhokheli, ibandla lonke lihle lonyazi egameni lonyazi. Amen. Bantwana benkosi, uthunywe ingane encane kakhulu namhlanje. Ngiyajuluka, nginovalo, ngiyesaba. Ngiyacela uNkulunkulu wakithi ube nami, ungelekelele lenkonzo ongithume yona Nkosi yamakhosi, ungiphe yona. Okokuqala nje bantwana benkosi, angibonge. Ngiyabonga uNkulunkulu wakithi ukungithatha Nkosi yamakhosi ngimncane, ungibeke kule ndawo owangibeka kuyo. Wangethemba nabafowethu esasinabo. Ngiyabonga Nkosi yamakhosi, ngibongela nabo ngoba lesi sikhundla engikuso kusona sami noma kusona sethu, kuzona ikhundla zethu lezi ikhundla zonyazi. Ukuthanda kwakhe unyazi mayithatha ikhundla zakhe zasezulwini ezinika thina. Kusuke ekhombisa ukwethemba mekunika isikhundla sakhe singaka. Ngiyacela ke Nkosi ukwethembeka kuwe. Ngiyacela Nkosi ukuba ilo mfundisi othema ucabanga Nkosi yamakhosi ukumenza abe umfundisi. Lobo umfuna Nkosi yamakhosi, ngicela ukuba uye. Ngicela ukungoni Nkosi yamakhosi, ngoba angazi Nkosi yamakhosi ukuthi kufika kanjani kaShembe. Mhlambe sihleze sithi sikaShembe kanti kaShembe sikofike, ngoba sazi ukuthi kufika kanjani kaShembe. Ngelinye ilanga uNkulunkulu lo wakithi, uNkulunkulu lo phambi kwethu eMaNazaretha. Leli bandla uNkulunkulu wakithi ebuhleni nyazi lwezulu elakho. Ibandla lakho leli Nkosi yamakhosi, asazi nokuthi walilanda phi la walilanda khona. Ngelinye ilanga uthi Mshumayeli, ngithi baba, uthi uyazi ukuthi sifika kanjani isibusiso kumuntu? Ngithi baba, anginako ukwazi. Uthi kuyenzeka umuntu afike kimi acele into bese ngiyambusisa kodwa isibusisa ngasitholi. Uthi ngoba la ekhaya kunezinto eziguqelwayo. Uthi la ekhaya kunezinto othi uma kuphuma ilathi lapha ezulwini kuyaguqwa. Uma kuphuma uShembe onyazi lwezulu kuyaguqwa. Uma khala insimbi kuyaguqwa. Uthi ke lezo zinto uma ungaziguqelanga uthi isibuso sakho silahleka lapho. Uthi noma ungafika kuyena kodwa wasilahla isibusiso ngesikhathi ungaguqi, kukhala noma insimbi, noma ngabe ingane, noma ngabe insimbi yokungenisa inkonzo, noma ngabe kuphuma ilathi, uthi isibusiso silahleka lapho. Namhlanje ngithi bafowethu, bodadewethu, bomabethu, uma silana asilalele unyazi ukuthi unyazi lithini. Akekho omunye sobuye simlalele. Silalela unyazi kuphela lana. Uma uhlulwa ukuyalela awu bafowethu, unyazi ngisho uphuma ekhaya kwakho, ifayili yakho uphuma nje uza kulona, ifayili yakho isuke seyikulona.
File yakho nezinto zonke nezingxaki zakho zisuke sezikuyena. Uyafika nje ubike kuyena kodwa yonke into yakhe isuke sekuyena. Uphila nje ulapha ungena ngesango yingoba ifile yakho ngesikhathi uphuma ekhaya bese iveli kuyena. Ingoma ngicela uNkulunkulu wakithi ungelekelela. Ingoma 130 ingoma engicela ngaye ezulwini umusa ukuba Nkosi kulomzuzu ngimela ngingalahlwe ezulwini. Cela Nkosi ukusho ukuthi ngumntwana wakho ngingane yakho Nkosi yamakhosi. Cela ngengoma ka130 siyoma la kuyovuma khona uNkulunkulu. Sibuthene lapha awebusweni bakho Nkosi. Sibuthene
wethu nyazi lweso. La bantwana benkosi indlela yaNkulunkulu iyajikeleza. Ikuthatha ikubhekise la kade ungafuni ukuya khona. Kanti kuyisa la ufuna ukuya khona. Indlela kaNkulunkulu leyo awubuke nje isithatha isusa ngala eningizimu isibhekisa kaZulu elinda kodwa siza la kuJuly. Yasithatha indlela kaNkulunkulu yasibhekisa elinda la singayikhona kodwa siza la kuJuly siyolanda ukhiye wongena la kuJuly. Masifika elinda wamnanda umdlalo wamampondo noZulu. No, uthi uNkulunkulu umkhosi. Wathi umkhosi lo wasezulwini. Akusewona umdlalo, kodwa umkhosi wasezulwini. Uma sifika lapha siyolanda lokhiye wasezulwini. Sakwenza konke okwenziwayo uma kuzolandwa ukhiye. Kodwa ngithanda indaba eyashiwa uNkulunkulu wakithi phambi kwethu. Uma esefika la esonga khona umsebenzi wakhe. Uthi sengudedele ukhiye, uthi nangu ngiyaninika wona. Uthi kodwa lokhiye kuyingozi, uvula ezulwini, uvula nasethogweni. Manje sengathi ungakukhumbula ukuthi ke sikhathi ufika elinda wathola inhloboni kakhiye. Yimuphi ukhiye wawutholayo owunikwa unyazi, wanikwa sesogweni noma wanikwa sezulwini? Iyajikeleza indlela kodwa egcineni iyekhaya. Ngelinye ilanga inyanga yezulu ngoba seyinsukwini zayo ake siqale kuyona. Sikhumbuzo sayo ungenile umdedele. Ngelinye ilanga inyanga yezulu ikhipha intombi la ekhaya izisa kakhomo. Kukhona ukhomo weshaya inkostina la. Uyikhehla nje la chaya inkostina la bayalaza abanye. Unomuzi la kaMakhutha, unomuzi eMthwalume. Ukhipha intombi la uNkulunkulu inyanga yezulu ithi azambe ziyokwenza u25 kakhomo kaMakhutha. Zafika intombi zawenza u25 zavula khona zawuvala khona. Kanti uNkulunkulu umabona kude. Uhlambe njengoba silana nje usazi njengoba sinjalo. Njengoba silana nje amagama ethu alapha kuye. Imizi yobaba bethi lapha kuye. Wase esithethela intombi zahamba zawukwenza u25 zawuvula zawuvala emzini wakakhomo. Kanti uNkulunkulu kuzothi ngelinye ilanga wazwa uNkulunkulu wenyazi lwezulu. Ngiyakubonga ukuba kuleli bandla. Ngiyakubonga ukuthi uShemba ngithanda ngenze ngibe kuleli bandla. Ngoba mhlambe ngaba ngisekho emhlabeni kuba ngikho kuleli bandla. Enye indaba futhi leyo. Zafika intombi zawenza u25 zaqeda kuthe ngelinye ilanga ukhomelele nezingane zakhe emzini wakhe wabona ethi yaphaphama kuphithiza abantu ngaphakathi nje abanye baphethe obhushu abanye baphethe imkhonto abanye baphethe ibhamu bayaphithiza wadideka nje ukwenzakalani la. Waqake ukhomo uma iphaphama ukhomo uyadideka wasukuma naye wangazi wabhayiza naye akazi ukuthi wenzani wasukuma wahamba endlini uthi kodwa mabe ehamba endlini babemchezukela. Wayithi ma ezohlangana nomuntu achezuke kodwa bafuna ngisho emakhabetheni bafuna ngisho phansi kwemphethe kodwa mehlangana nabo bayachezuka. uNkulunkulu uShemba uNkulunkulu. Uma ulana zifune mawudidekile. Zifune ukuthi udidwa yini. Ngoba umdluli nanga umvangeli umemeza njalo uma ngena umhlangano kaJuly athi sekunjalo bantwana benkosi sizonoba amagama. Mhlambe udideka nje na awulobile igama. Ngoba sike sewubone umhlangano uphuma abantu abangaphezulu kwalabo abasala lethempeleni bezonikela kuphuma inqwaba engaphezulu kwalabo abasala lethempeleni. Mhlambe nalapha kule ndaba elana ephelayo awukho khona.
kabi phela izosifaka ezulwini nayi inkinga ngiyibukile lapha yana mhlawumbe igama likho lapha mhlawumbe kuyanikelwa njalo ngoJanuary kuyanikelwa njalo silebamaka lizophika igama kophika igama lithi uzokwenza kanjani lokho ngoba wena waloba igama unyazini kodwa uma ungazi ulobe igama uzolwayisa nje ngoba kwazi ulobe uJanuary noJuly ulobe kuthi kumenyezwa ubuphuma uyoshona lapha ezantsi ushiye kunikelwa lana Kusinika indlebe zethuka inkosi ayisinike indlebe zokulizwa izilwayo ayibonga inkosi uthi baphithizela ukhomo labantu baphithizela amakhosi okuqala 8 verse 57 baphithizela labantu baze baphuma bahamba bakhona la ekhaya abantu ababafunayo omunye uvukile bahlangana naye baze baphuma bahamba bangena ekhumbini bahamba ngenxa yenyanga yezulu ngelinye ilanga uthi ukhomo kwafika omunye ngelinye ilanga weme windini lekamero lakhe bambona umakhelwane emile ephethe isibhamu ngesandla kodwa wema kwaze kwashona ilanga wema kwaze kwashwa bebule bevela ngamawindi omakhelwane bebuka babuye endlini bavele ngamawindi uyaxaka ukuthi babukane kanti umuntu umile la odongeni ewindini la lona umene isibhamu uNkulunkulu inyanga yezulu wahlala lo muntu kwaze kwashaya 11 umile uthi ukhomo ngaphuma ngaya kuyena ngiyombheka uthi ubani lo ngangithi mangivela ngala alise ngala ikhanda ngithi ngivela ngala alise ngala ikhanda ngithi ngivela ngala alise ngithi ngifuna ukubona uthi ubani lona uthi kwathi ngesikade ngabo 12 wadedeleka wabaleka uthi angiphindanga ngambona lo muntu inyanga yezulu ithuma 25 yathi khomo izothuma intombi kwa yangamtshena ukuthi izithumelane ngoba ushemba unjalo usivikela ngasho nawe nokuthi wena bowusengozini noba uzoba kuyona ngakuvikela azithulele nje funda uJehova uThixo wethu nyazi lwezulu uNkulunkulu wethu makabe nathi iba nathi inkosi njengokuba wayenabo okhokho bethu iba nathi nyazi lwezulu njengoba unabo okhokho bethu makangasishiyi uthi uNkulunkulu bamabeka isandla lapha uthi uNkulunkulu esimlandelayo uthi akaze uhlunge ezulwini yena uthi umkhulu wathi ufaka inetho olwandle kodwa yena uyohlunga phambili uthi mina ngizohlunga khona la siyacela nyazi lwezulu usale so usifaka nje ezulwini ngoba soze wasibutha so sizibi zakho Nkosi yezulu nomhlaba singabantwana bakho siyacela Nkosi usifake nje ezulwini ngoba wathi umbethe umzimba wesibili uphakathi kwawo uMnazaretha wabuza wona ukuthi mina ngubani manicabanga mina ngubani basho yonke into abayicabangayo bayisho uDavide ubani wathi ngiyona yonke lento kusho wena Nkosi yethu kusho wena uNkulunkulu wethu wathi ngiyona yonke lento enishoyo mina ngiyilona othi mayethiwa into yimbe ezulwini ngithi mina yinhle iba yinhle ngaleso sikhathi kwakusho wena nyasilwezulu wathi into makuthiwa yimbe ezulwini uthi wena yinhle iba yinhle ngaleso sikhathi wathi makuthiwa into yinhle uthi wena yimbi iba yimbi ngaleso sikhathi wathi uyilo ke wena manje Nkosi siphambi kwakho sibambe sinje mawungase uthi sibahle ezulwini singaba bahle futhi ngaleso sikhathi singene ezulwini Nkosi yamakhosi funda makangakhohlwa yithina uJehova makangakhohlwa yithina 58 ukuze adonse izinhliziyo zethu zibheke kuye lelibandla Nkosi uNkulunkulu wakithi akekho elungisa ngaphandle kwakho akekho namandla
okujika inhliziyo yomuntu ayenze lento oyifunayo kodwa uwe kuphela Nkosi onamandla okujika lenhliziyo zalabo abantu zibe yilento oyifunayo adonse inhliziyo zethu sibheke kuyena sihambe ngezindlela zonke zakhe lana masilana sihambe ngendlela zonke zonyazi sigcine izimemezelo zakhe sigcine imemezelo zakhe nemiyalo yakhe nezimiso zakhe akuyala okhokho bethu sathi la ekhaya kufika umuntu ehambela phezulu ehamba nomkakhe behamba ngendiza yamshini othi ngweni lamakhosazana mabefika laba bantu bathi baba sizocela ingane asinazo ingane sinako konke ayikho into esingenayo kodwa sishoda ngeingane kuphela lahamba uthingo layale laphinde lahamba uthingo layangala laphinde lathani khulume nithini bathi sishoda ngeingane izingane asinazo sinako konke okudingwa umuntu emhlabeni kodwa izingane singenazo socela ingane laphinde lahamba layale laphinde lahamba layale laphinde lathi ake nikhulume nithini baphinde bakhuluma wasethi izingane zenu zikumawena banobuza kumawena ukuthi izingane zenu ziphi ingane zenu zithola kumawena bayaluza zikumaka kanjani izingane ngomaka ayithina nje ingane umfana ithi mina nje uma ingane kama zimaka kanjani uthi uNkulunkulu embethe umzimba wesine uthi hambanini kumawenu niyobuza izingane zenu kuyena izingane zenu zikuyena yasethi umakoti walomfana hayi ngoba sihamba ngebhanoyi nje asiphuthume siyolanda uma base bengene ebhanoyini labo baphuthuma bayolanda uma wabo babuya nento engakwazi nokunyathela umhlaba echizayo engazi nokuthi kuyaguqwa kwathiwa guqa mama yathi ngiguqele ba ulutho uthingo khuzani lo mama nimtshela into enziwa la ekhaya khuzani lo mama kuyakhuzwa la ekhaya ngemizwilo bekhuluma ekseni ethi kuyakhuzwa la ekhaya ethi ishonephi indaba ukuthi uma yenza into engalungile umuntu akhuzwe kuyakhuzwa la ekhaya khuzani lo mama enze into enziwa la ekhaya eguqa engathandi engafuni wasebuza wathi washembe ungikhathela nezingane zami washembe ungikhathela nezingane zami tuyasezulini yazambela nje shona le yanikelisa abantu yazambela uyayihafa akazi ukuthi lo wamhafa yakahafwa ngisho ezulwini akahafwa ngoba engathi abantu ma bezoza la kuNkulunkulu bangaqale badlule kubantu abaziyo ukuthi kwenziwani la ekhaya badlule kubantu abazobaluleka ukuthi yini enziwa la ekhaya yini engenziwa hafu uNkulunkulu wasehambe washona le waphinda watshena izingane zakho ukuthi tshena labantwana bakho ukuthi izingane zabo ziphi ingane zabo zikuwena wasehamba futhi eshona le njengoba yinikelisa nje hambe wathi izingane zabo zikuwena wasathi usukhohliwe wathi wena ngathi lengane entombazane wayilahla wena ngesikhathi uyilahla wena uyiphonsa emgaqweni uthi ayishayiswe imoto ife uyifike ngakohleli uthi sayinqaka thina boshembe sasisithatha siyoyinika umlungu wayikhulisa angithi wena ukhulisa umlungu uthi yebo ngikhulisa umlungu uthi ehene wawulahla uma wakho lo uma wakho lo wakulahla ethi fa kusho uNkulunkulu la egcekeni uthi ke manje na izingane zikuwena ngoba lengane ingane yakho lengane yomfana futhi ingane yakho
manje ngakho bengeke bazithola ngeke babathola abantwana ngoba abandawonye ingane zakho lezombili. Wakala wayaluza manjena. Wayaluza wathi kanti lo muntu unjani? Wathi lo muntu kanti unjani? Wathi lo muntu kanti kwathi wakuyena umuntu lo uNkulunkulu. Akekho umuntu ongakutshena lento okutshena yona. Asenabeni labafowethu. Asenabeni la. Ike ekhaya lana. Ike ekhaya la. Alikho ikhaya lidlula leli. Futhi ayikho into esiyithandayo ngisho abafazi bethu asibathandi ngaphezulu konyazi. Unyazi first. Bese benza ngemuva ke nabo ke omama. Kodwa unyazi phambili. Nkosikazi emuva. Ngoba siphila ngalo awubuke nje. Unkosikazi wamenele esibhedlela esethulile. Ngakhumbula ukuthi konje nginegugu lami. Ngesikhathi seCovid. Ngakhumbula negugu lami ngathi yafika onesi bathi umngakho sehenqiwe bathi umngakho lo ola ngithi mina ngithi kwenze njani ayi basaba ukungitshela ukwenzakalani ngakhumbula igugu lami ngase ngifona la ngangifonela impondo lakithi la unetwork uthi ngithi network lapho uthi ngisebuhleni kodwa sengiyahamba ngithi ungabusahamba phuthuma kubaba nanginkosikazi wami ehamba hamba phuthuma kubaba vale uthi network ngeke ngisayingisho enganeni angisayinganeni mase kunje uthi sentona ngokubaba manje angisayinganeni mase kunjena uhlanya liyaziwa ke nasezulwini olala ekhaya akukho la kungekho khona inhlanya zakhona bantwana benkosi ngahlala ngathi uyahamba umkami network phuthuma vale ubaba kahambi wase phuthuma network kwaba isikhashana wabuya kumina wathi lalela ke lalela uyangizwa ngathi ngiyezwa wathi ubaba ubheka isandla saka right usibheke kanje isandla wathi akekho umkamvubu la kubantu abahambayo namhlanje na ake wathi be idemoni bese ufuna ukumintshontsha ngeke lisamthola ngase ngibaleka ngiphindele emuva ngathi ngiyafika fese evukile ehleli ngesinqa udlala ngonyazi hayibo uzosimisela ngenhliziyo somelwa inhliziyo lo nkulunkulu lapha nangu ehleli lapha ngiyambona lo nkulunkulu engikhuluma nganaye nangu ehleli lapha eyifihlile ngangiboshelwe imoto ngisemzimkhulu kunomhlangano kwamashe emzimkhulu ngaboshelwe imoto ushanela uma ngiboshelwe imoto ushanela boshwe imoto zami ezimbili kuthi imoto ngayinye izophuma ku20,000 kwimali yokhokha epoundini kodwa icala lothethwa emva kwamasonto amabili kwakhiwa imali epoundini unepound athola imali la zizohlala khona zaboshwa le moto zami ngathi ngiyakhona kwathiwa icala lizongena emva kwamasonto amabili ngabuyela emhlanganweni ngahlala noThixo wami ngihleli noThixo wami nje nginosizi ngiyopha abangibona kodwa abantu kodwa ngiyopha kodwa yena uyangibona kwathi ngolosibili angisakhumbula uma ngolosibili noma losithathu yini ezophuma eyobheka indawo ayinikwa yona kaGwala ePhulo ephuma emzimkhulu eNazaretha waphuma ngibiziwe lapho kuthiwa ngifike ngo9 ngathi mina ngeke ngijaha ukuya lapha ngishiya uNkulunkulu ngaze ngimbikele le ndaba ngeke ngijaha ukuya lapha awubona u9 ushaya ngikhona la zanyakaza imoto wanyakaza umkhumbi uyaphuma yakaGwala ngase ngizoguqala la eduze kwamatokotwa la iqala khona ithi yenyuki iyophumela lapha emgaqweni imoto
yeza imoto kaNkulunkulu yafike emathi nje nse sangilibalela ukusizi iphume egate ngiyazi ukuthi uyalibona uyangizwa wafika yathi nje nse wasehlisa iwindi wathi Mvubu awusayini la siyakhona ngathi baba angiphumeleli yini ngathi baba nginecala ebhatini ngibiziwe khona ngo9 manje u9 nangoshangilana kwenze njani ngiboshelwe imoto baba nginayo imoto yokhipha imali yokhipha leza imoto zombili u40,000 ngiyonika belungu anginawo baba wabamba isiqhoko esasi-dashboard wasibamba isiqhoko wasiphakamisa kanje isiqhoko wasithi isiqhoko wasithi kathathu wasiphakamisa esiphakamisa esenyusa esehlisa esenyusa waphinda kathathu wasibeka lapha ya wasethi kulungile Mvubu hamba uzongifika khona usho uyakagwala khuluma ngalo uNkulunkulu ohlezi la epulpit angikhulumi ngomunye uNkulunkulu engingamazi khuluma ngalona engangiphambi kwakhe ngibika usizi lami wathi hamba Mvubu uzongifika phambili safika ngashaya imoto ngamlandela ngemuva wathi ejika epheka ngasebhulwa mina ngangijika ngipheka ngase Highflats ngishona emzinto ngafika ngo11:15 ngathi ngifike kwakuthiwa bangena bamatekisi kade belinde uMvubu ophuma unyazini kwabambeka nje ngathi ngipaka imoto kwakuthiwa bangene abamatekisi sangena imanje ithi labantu kuthiwa ngibashaya 20,000 engathi labantu bayahlupheka njena kwangathi banosizi ngathi sekhona usafikile uthi sohlangana la wathi lo siphethe umlungu imanje athi ngizonishaja kanjani ngoba ngibona usizi kunini yasethi ngizonishaja 500 rand oh from 20,000 to 500 rand yakuyenzeka phi into enjani wathi ngizonishaja 500 rand umuntu ngamunye wasetha bangena ababili wabashaja 500 rand 500 rand wasethi ungase ngena mina ngibe wesithathu wasethi wena Mvubu kungathi usizi likhulu kakhulu kuwena wathi usizi kuwena Mvubu engathi likhulu kakhulu wathi akwehlikele phansi ngehlikela phansi uNkulunkulu shembe uzongangilahli nyazi lwezulu uNkulunkulu ngehlikela phansi bangena abanye ababili wathi hayi Mvubu kulungile buyela ngeke ngisenza lutho ngoba sengize ngabashada naba sengizoshada nawe sengikutsha ukube ngene wena qali ngaba ngishadanga nawe angishadanga lutho nonke ukube ngene wena qali awulalele uma siphuma la siyephume siye epoundini ufike uhambe uyokhokha lapha imali bese ubuke uzolanda ukhiyela sathi sifika lapha besenzela incwadi ezisikhululayo sinikwa okhiye bethu sathatha okhiye bethu saphuma imoto ngasala ngawo uqina mina kwakhunjulwa ngami ukuthi imoto ziphumile zonke azikhokhanga epoundini waziwa uNkulunkulu nyazi lwezulu kwathiwa sisazomenzani lo seyedwa kanjena yonke lempi ilwiwa uNkulunkulu abazi laba bantu bamatekisi ukuthi lonke lempi ilwiwa unyazi zaphuma imoto zingakhokhile epoundini kwasala ukhala into engasenziwa lutho sezambili imoto uNkulunkulu nangiya ehlezi esihlalweni nangu uNkulunkulu wakithi esiphila ngaye la awuthi sithande nyazi lwezulu ngelinye ilanga kusuka umuntu eGoli lo muntu usenikezwe isithole esisesibayeni inhlangano yake entabeni enhlangakazi
sini kwinyanga isithole sesesibayeni kuthi wasiyobhubhisa umuzi wakaMpofana. Ey ushembe madoda angazi somthanda kanjani. Angazi njengoba ekhala nje ethi nani ngasho ngani aningifuni kuthini kuthina lokho. Sizoyilungisa nini le nto kanjani uma uNkulunkulu esho kanje phambi kwethu? Siphila njena uyena sidlule kuma COVID sidlule ngaye sidlule ekukhuleni sidlule ngaye sidlule engculazeni sidlule ngaye. Hawu madoda manje ufuna khathazeke lithi ngalamalanga wena nkosikazi kaMpofana ozala uyagijima unkosikazi uthi ngiyazi awunamali uyathatha khona la uyamnika uthi mina hamba uyobheka ingane ekhaya. Wasathatha impahla zakhe wehlika wafike wathatha impahla zakhe ephakameni ogibela iphulmende yombeka eMaritzburg. Ikhona iphulmende la ishayo khona ilayisha iyale eCostard. Ilinde isitimela esofika. Le sitimela siphethe nalenyanga le ethunywe ukuthi ayobhubhisa umuzi wakaMpofana. Mayingena la ebhasini sesifikile isitimela bangena la ebhasini bayibona bayazi hawu sibani walana engabe kuyophelwa phi ke namhlanje. Wathi ayiniyazi phela abafana mase kuthindwe mina kuthindwa abokugcina. Akazi uthi khona okugcina ushembe. Wase kwanqokolo ebhasini kwanqokolo ibhasi yahamba wasehla umama ozala umshumayela uMpofana wasehla estopini sakhe seyidlulile ibhasi emzimkhulu wasehla bambona ingane unanga uma iqhamuka zasemhlangabeza hawu mase uvaliwe nomhlangano cha uvaliwe manje pho walana kwenze njani cha ubaba uthi angize ekhaya angazi nami ukuthi kwenze njani kodwa ubaba uthi angize ekhaya. Yafika inkosikazi yahlabelela inkosi yethu simakade simi phambi kwakho siyacela ube khona kanye nathi. Kwathandazwa kwalalwa kwavukwa kwathandazwa ekseni ngo4 yaloku imile ithi inkosi yethu simakade simi phambi kwakho siyacela ube khona kanye nathi. Bathi behambile besikoleni lahloma kakhulu izulu lahloma kwaqala kwenye ufiki ifeli mhlophe kwabuye kwenye ukufeli grey kwabuye kwenye ufe elimnyama wase umbozeka yonke le ndawo bakuyona kwamba base kuthiwa esikoleni abakhodi asikhodi kweza kodwa kuyingane. Silandela uNkulunkulu. Wena hlala nje kusizani kodwa thina sihleli uNkulunkulu. Basebe goduka abantwana mabefika laqala izulu langingizela lithe maqala ukungingizela laseluwisa amatshe iphoma zamatshe amakhulu kwaphahla bathe besabheke lokho kwase ngena into emhlophe yangena igingiki uthi emafodweni ayesodongeni uthi babona phuma ilanga khona lafika la ibamba lento la iphosa kude. Fonani uxaweni wase bethandaza yasehlabela lenkosikazi ngoba akhona amankosikazi amaziyo uNkulunkulu. Yasehlabela lenkosi imile yithi inkosi yethu simakade simi phambi kwakho siyacela ube khona kanye nathi. Laduma izulu laduma lanetha kakhulu lanetha kukhona umfula lapho umshushwane kukhona ibhisa iqhamuka ngala umshushwane uqhamuka ngala yahlangana phakathi wafika vimba ibhisa umshushwane waphinde emuva wakakelezela umuzi inyanga ithe bafana bami ithi kothiwa lapha kwakhona umuzi wakaMpofana lapha yathi kothiwa lapha kwakhona umuzi. Oh, ay madoda wasawuyikakalezela umfula wahlangana ngapha nangapha umuzi wabaphakathi wakhula umfula ukhula nje manje ufana ngabe ugqiba lo muzi kodwa limile ilanga livimbile wakhula kwaphuma abantu bonke babukela kwathiwa
umuzi wakaPhofana la netha akhula amanzi ayintaba kodwa lothu kungena emzini wakaPhofana laze layeke ukunetha ancibilika amanzi ahamba yasala inyanga kwazwakala ukuthi usibanibani lobethuma inyanga ukuthi ayobhubhisa umuzi wakaPhofana awulalele lo shembe ohleli lapho unyazi lwezulu sengiwinile lapha eqaleni emateksini sesikepha indane lapha ya nali ground lapha ya ubaba athe fikela kulona umphela ndaba konje semphela ndaba eshukareye he ikabani masifika khona sesiyovalelisa njengekomiti safike savalelisa baba siyabonga baba siyethemba ubaba akukho kumphathe kabi akukho kumphathe kabi ngiyabonga nami ikomiti lakithi sethu baba sesihamba ke siyasibutha sesihamba usesesinyanga lapho uthi wemvubu baba awubuyi uzela ngabuya ngezakhe uthi wahamba kanjani kulela calo awuyakulona wahamba kanje ngathi awu baba ngidlala ukuba umuntu fanele ngabe sengafika ngazobonga uthi kwenzekani ngamchazela njengoba kade ngichaza wasethi thela ke uNkulunkulu wakithi madoda yazilezi wathi uyalibona unyazi ukuthi uNkulunkulu ngathi baba ngiyalibona wathi thela lapha kuyathelwa lapha ngoba silungisa indlela ekhaya obheke nje na singaya thina esokweni uma siqedele lo muzi waNkulunkulu wethu onyazi lezulu lesitezi singaya esokweni nalomsebenzi ongaka hlala nje wena la uhleli khona uhlele ubaleke ngoba wajwayela ukudaka wazwadlula kambi ngokudaka udaka ngisho emngcwabweni ube kwimali yamakhandela udakhe kanti uzodlula ngokudaka so adlula umthetho wakhe ngokudaka kuthi kumenyezwa la msebenzi kaNkulunkulu uphuma uhamba ngoba umthetho wakhe ujwayela ukudaka wena Deuteronomy 4 verse 4 4 Putumani bafowethu 4 kodwa nina enanamathela kuJehova uThixo wenu nisaphilile nonke uze kube namuhla hayibo angithi sahlala onyazini ngisho kuthiwa kukhona iCovid ngaze ngaphuma namaNazaretha ngaphuma ngene emzini yabantu ngoba wathi ubaba asibamgadela abantu bakhe bangahlubuki hamba ngenza amasabatha emzini yabantu sihlala onyazini awufunda phinda khona lapho verse 4 kodwa nina enanamathela kuJehova uThixo wenu nisaphilile nonke kuze kube namuhla ayibonge inkosi alibonge unyazi lwezulu sanamathela kulona sasifika ngisho la kuyiCovid sifike khona la ngoba akekho uNkulunkulu esoya kuyena size khona la nje kuyiCovid kuthi ubaba kabonwa iCovid sihlale la sithi sihleli masibone noma isiqhoko nje kulungile sibone isiqhoko nje kulungile uthi yezwa uzosekuthiwa uyakubiza ubaba Phuthuma uthi hawu wadla umuntu webheshu madoda ngawina umuntu webheshu uPhuthuma uye khona afika sekwenze njani ufika ubike akukho lesobika khona sibika lapho onyazini ayinoma bafowethu ningadideka kodwa ngazi ukuthi ngoNkulunkulu phambi kwethu sithithwa yini kodwa kwake kwathi ngelinye ilanga bebuthene kanje abantu bebuthene kanje bemlandela uNkulunkulu bemkhonza waseyitshontsha ukuyakubona efuna inhliziyo zabo 17:10
17:10 wasentshontshe yakubona efuna awuzwa ngisho inkulumo uthi yangalaphi 17:10 wasentshontshe uNkulunkulu yakubona uma efika bona wafuna inhliziyo zabo wazifuna inhliziyo zabo wangena kumuntu nomuntu ebheka inhliziyo yakhe uma yabheka inhliziyo wafika bonke bekulahlile ukholo bonke babekulahlile ukholo kodwa wathiwa wafumana indoda eyodwa ayifica ibambelele kuyena wasayithatha naye entabeni eyihlathi wafika wayibeka le ndoda wathi ngikubeka la wena ndoda uzohlala insuku ezu40 la ungadli ungaphuzi ngisho amanzi ngifuna uphumela uyefuselela ukholwa kulabo bantu yinini la ushwembe eyothi mayifika lana afike inhliziyo zethu zinamathela kuyena funda inhliziyo iyakhohlisa kunako konke yonakele kakhulu ubani ongayaziyo mina Jehova ezoke unyazi njengoba lihleli lapha nje lithi mina uNkulunkulu wenu maNazaretha ngihlola inhliziyo ngilinga isibilini ukuba ngiphe ilo nangokuhambe yakhe amen sizophiwa nini yokuhamba kwethu njengoba wena uhamba nje kuthiwa kuyanikela uhamba uzophiwa nini njengokuhamba kwakho uthi mina Jehova ngihlola inhliziyo ukuba ngiphe ilo njengokuhamba kwakhe sihlalana ngiyasihlola uNkulunkulu ehlola inhliziyo zethu nemthwalo singene nayo la imthwalo yamaqhubu uyayibona ayingene le umthwalo lana khona imthwalo othi mawubopha uhamba uyemhlanganweni uhlunge ngoba khona imthwalo engangeni la lezulu esikulona lezulu elakithi lezulu izulu lakithi leli sabelwa lona lezulu ngiyamtabukela nje umuntu ophuma la ahambe emiqongololo ngoba nazi inkonzo ziyahlolwa kuthi uyizwile inkonzo kaSibanibani ube njani ayi emhlolile yazi amhlola inkonzo Sibanibani iphuma lapha ya ezulwini amevala mevale nje na iminyango yakhe wayivala yonke ungaphuma sukulumana uzophuma ungasho ngolutho ulokuthi injalo ke indaba maNazaretha kunjalo maNazaretha kuvaliwe iminyango ivaliwe manje umuntu athi aphuma esamhlu kanti kuvalwe iminyango ivalwe ezulwini lana abantwana benkosi sifike lana sizokholwa la akekho umuntu ofike lana ezobheka ushembe uthi ushembe wenzani lana sizokholwa la sizolandela unyazi manje siye ngala siyakhona ayi ngiyabonga uNkulunkulu wakithi sake sathi ngingena naye kade ngihamba phambili phela amezweni lakithi ngathi ngingena naye emzimkhulu kwaqhamuka inkomo ezimbili phezulu ezimhlophe qhwa zadilika le inkomo zimhlophe qhwa zadilika sasesiqibishiye emgaqweni ngase sengiyeka nje ngadlula ngale yami kwathi makufika maqhamuka le yakhe zase ziyama enyamba ngala enyahamba ngala hamba zigiya inkomo ezimhlophe qhwa uzokiya nini wena maqhamuka unyasi uzokiya nini koza kinkomo zigiyela unyazi unenkinga wena engathi lapha eShepstone sikeshela ibhishi singena kwenye indawo nje ekhemisi sasamba noNzimande nenyikosana esehamba la eseyathola uMendo yashada hamba ngisazi ukuthi ubani konje uma singena lapha angene ancike ngekhona ayimele khona nje athule bangena noNzimande bafuna lokho abakufuna nami ngiyaluyaluzela kungena indiya liyaluza indiya liyele inandiya liyaluza liyengala lindiya liyaluza liyele bese liyambona livele liqonde kuyena uma liqonde kuyena lifike liphakamisa ibhlukwe lelinyosi ibhlukwe limtshengisa isilonda
libolile umlenze ubolile phelile nya. Siyabonga mfundisi uShozi ngoba usoyaphila. Awu siyabonga mfundisi uShozi ngoba leyangilo siyaphilisa landiya. Limkhombiselana likhuluma lethi ngicela ungisindise nasi isilonda sami ngisindise. Abese ethi Mvubu baba thenga uvaselina lapho kuthenga uvaselina kuyisekuyena awubambe nje athule ewulengisile awubamba athule ayidlela imhlatha aqalaze ngala nangala aqalaze ngala nangala ubambile uvaselina umuntu phakathi uvaselina kushintshwa uvaselina wenza umjovo ozosindisa lendiya. Akuseyona iblue seal le yokuthi uyibhiqe nje ebusweni nonke ezithweni mawuzwa ukusebusika uthi unjani konje uphashile mawuza uphashile njena akuseyona le blue seal enziwa njalo le sewumjovo lo ozophilisa lendiya. Bese enginika athi litshela izosebenzisa kanjani ngalitshena ukuthi izosebenzisa kanjani saphuma sahamba. Mase sihamba endleleni ngiyazibuza ngiyafuna ukuthi limbone kanjani. Ngihamba ngiyafuna athi wemvubu baba uxakwe yini. Ayi bafowethu ayi athi wemvubu uxakweni ngithi baba ngixakekile uxakwe yini. Ngithi ngixakwe ndiya baba ebelifuna ulisindise lapha ukuthi likubone kanjani ukuthi umsindisi. Wathula wasethi linenhlanhla abakubo bayalithanda. Wathi mawuthandwa abakini baliyalelile ukuthi ngizoba la ngesikhathi esithize ngizobe nginje. Owe baliyalelile kabakubo. Ayi bantwana benkosi ngase ngiyathitheka nje ngiyaphela. Wathi njalo indaba Mvubu kunjalo uthandwa abakubo nawe phela bakuthanda bakini bakuthanda nina bakini wena. Waloka manje na uxakile nje kodwa bekhona nabakini bokuthanda nina bakini. Ese 7 47 phuthuma gamo usuka ngibuke madoda ugamo 47 Deuteronomy 47 ngokuba isiphi isizwe esikhulu kangaka na awuManazaretha isibalo sithini manje na samaNazaretha onyazi akithi unyazi libuya manje eMozambique basale bekhaya luxakile unyazi luxakela zakhe ngisho eMozambique lathi imali ihamba liyothandaza endaweni yamaliba alabantu bayekhuluza khona kuthiwa babona esehamba nababili sebebathathu elukene elilodwa. Manje na uyathingiza uyabona kale ubeka umuntu lapho kamo uyabona kale kwakukhona into ekwakuthiwa isikorokoro kwakuzidlatshelelo kuthiwa thenga imoto bathenga isikorokoro hoop isikorokoro phusha isikorokoro kwakuyimoto ehamba ivimbele ezinye imoto zithi zihamba manje seyifile yona sezivimbelekile imoto asakwazi ukuhamba. Namhlanje yena ngifisa ukusho ukuthi ungabi iNazaretha lisikorokoro unyazi likhona loNkulunkulu. Bamba uvimba abantu njena bathi bayonyazi nabantu bavimbe. Njengoba
njengoba silana njena asiphokwanga ukuzelana silethwa uthando lokuthanda unyazi kodwa isiphi isizwe esikhulu kangaka na funda kamo esinothixo eduze kwaso nalunyazi isiphi isizwe amaNazaretha kuphela anoNkulunkulu eduze kwawo njengojehova uthixo wethu okhona ezintweni zonke sizibizayo kuyena na owewe madoda ukhona kuzo zonke izinto esizifuna kuyena ngelinye ilanga ngithatha ingane yami ngayisa kuyena elapha eqeleni la ifikela khona emthwalume ingasahambi indala ngihlale ivene ehlelo ungahambi wasethi uphuma wayo ngathi baba ukhona wathi mbize ngambiza wathi uma wayo lo ngathi hey uyena wasethi hamba uthatha amanzi abusisiwe bese uhamba uyophuzisa lengane uwafuthumeza uphuzise lengane uyithobe emadolweni nasenyaweni wathi izosinda yasinda ngaleso sikhathi kuze kuzobe namhlanje na ayibuya ngenzeka leyo nto amen siphi isizwe sinothixo eduze kwaso na funda kamo ya isiphi isizwe esikhulu kangaka esinemthetho nokwaba okulungileyo le bandla linomthetho walo ungawufaki wakho le bandla linomthetho walo linako konke igwebo zonke le bandla linawo ngisho udilikajele wakhona leli bandla funda kamo verse 9 hlakaniphani kodwa nigcine kahle imphefumulo yenu ngiyabonga lutho uthingo sisetafeli kophu laliletha izulu liduma kakhulu laduma izulu lanetha kunomoya ngase ngiyakoba baba umaphumulo benomzila ngathi befundisi ngumshumayeli nahlala nje nibona abantu bayahamba manje baphuphukelwa amadokotela nahamba nahlala nje bathi utakwenziweni ngithi mina awucela umnikelo kubantu kiwe kubaba akhuzele lezulu nalomoya nalokunetha bathi ubani ozokwenza lento ngathi mina ngayenza maninginika lawo mandla okuyenza basethi uyenza ngathatha indishi ngihamba ngimemeza ukuthi abantu abalethu bayishaya indishi egcwala phezulu sase sihamba siyothingweni phethe le ndishi egcwele abantu bayathutha bayahamba manje baphephukelwa amadokotela liyaduma liyanetha kunomoya lafike laphuma uthingo lamakhosazana lathi kwenze njani befundisi basebebika ukuthi liyaduma izwe wasethi abantu bayafa uNkulunkulu ekhona mabe ngamnakile nizofa manje ngamnakile uNkulunkulu ephambi kwenu abantu bayafa uNkulunkulu ekhona uma bengamnakile uNkulunkulu uyanakwa uNkulunkulu kuyabikwa kuye kusho uthingo lume kuvurandwalo lapha wasethi sizoqeda umoya siqede ukuduma wathi imvula sizoyiyeka siyayidinga bafowethu wathi soqeda umoya siqede izulu ukuduma kwalo uyimvula soyiyeka siyayidinga imvula amen wasethi inkosi nibusise sathi siyophumela emadokotweni wasekuthulile ukuduma wasekuthulile umoya sifunani nifuna sizodlala abantu uNkulunkulu ekhona sizodlala abantu uNkulunkulu ekhona awunkosi sengigcina nkosi yamakhosi ngicela ukungayishile indaba yangihlupha uyikhuluma kuze kuzobe namhlanje cela ungayishile indaba ngelinye ilanga uthi uNkulunkulu wethu phambi kwethu uthi kuzisikhathi la nizobulawa khona indlala wathi ngaleso sikhathi niyobangiselesele ngaleso sikhathi liyobe seliyinyama kunini sathula uthuliwe namhlanje bayafa abantu uNkulunkulu maye bengamnakile sizoyanini kubaba sithi leyo ndlala kayivale
singathi samanaza tonyazi sibangiselesele thina libinyama kuthina uNkulunkulu ekhona enamandla wonke okuyi 28 bani konje kamo 28 bani wekamo 28 bani 28:17 funda kamo 28:17 Mateo kan bovule kuba abe Mateo 28:11 8:11 yeah Besaya 11 28:11 uMateo uye nje baba 11 sebembonile 28 bani ke loyo 28:17 28:17 yeah 28:17 sebembonile nakya bakhuleka kuye sebelibonile unyazi bakhuleka kulo kepha abanye bangabaza bekhona ngoba babengabaza abanye namhlanje sithulile luthi unyazi sodliselesele ngelinye ilanga sizosho nini ukuthi Nkosi sisize singafiki leso sikhathi funda kama uhamba naye uJesu wasondela uJesu wasesondela kuyena washumayela kubona wathi ngiphiwe amandla onke asezulwini nasemhlabeni ngiyabonga wathi yena uphiwe amandla asezulwini wathi uphiwe unyazi aliphiwe amandla umhlaba walo izulu elalo aliphiwe amandla uJesu wathi uphiwe yena amandla uma uthi uphiwe sengeyona leyo nto yakho unyazi lelibandla elalo umhlaba walo izulu elalo amen awukani sekonakele kangaka ngiyaxolisa baba Nkosi yamakhosi ngiyaxolisa ngicela ukuba Nkosi yamakhosi ungivumele ngime bengingaboni Nkosi usekunakele kangaka esikhathini thethelele Nkosi yamakhosi cela Nkosi yezulu nomhlaba ukhumbule ubaba Nkosi yamakhosi ukhumbule okhokho bami ukhumbule nabakamalume Nkosi yamakhosi ubangenise ezulwini lakho shembe ngicelela nomndeni wami ukuphila Nkosi yamakhosi ophilayo nezingane zami Nkosi yamakhosi eziyimakhosazana ezifunda la eMathekwini enye lapha eJodi enye lapha ya eMangosuthu ngicela Nkosi yamakhosi uzivikele Nkosi yamakhosi ezilingweni zonke ezikhona zomhlaba zize ziphume lapha ziphethe into ezayiyela khona baba Nkosi yamakhosi cela ukuba ngime lapha Nkosi buseni kuzwini Siyabonga amazwi amnandi sophe ngumfundisi wenkosi inkosi izimbusisa